Aji we come daya bauping. Naga political issue we parliamentary committee core committee member pingna Jan Ngazek mapan la hopogli haulo kachi hanghaira. Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 ji kathak aina ayen ngasang sak haulo the Ukhrul ADC caretaker chairman Dr. Yaron Chong Lungna state sarkarli pohaira. Naga political agreement ji kapan malay wila shoi kasa darga salak haira da AK Mishra le hanghaira. Lekhayang tor Aji DDE News Rimpawan Zimik in a Pamidale Aji Bao Mesa Ainang Rumsa Naga political issue we parliamentary core committee member Pingnala NSCN IM Li Sampangda Jan Ngazek Mapanla Hapogli Haulo Kuchi Hanghaira Sam Kapangji Chumugi Dima Police Complex Dimabuli Achawantang Kagazibli Kahangna Ara interlocutor la Shinhauka da Jan Ngazek Kathak Aina Hapok Haulo Kuchihi NSCN IM Li Hanghaira da core committee Chui member minister Neba Krono na Hanga Kupung Nao Bing Wivang Ray Kasang Kwiraki Kuchi Wivang Palaki Kuchi Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 Chi Miami da Kathak Aina Ayen Ngasang Sak Haulo da Ukhrul ADC caretaker chairman Dr. Yaron Chong Lungna state sarkarli pohaira. Kupung Wagwi district pingli local self government mathasang sak khawai wivang sarkarna bill ji pass sakhmi darga salak haira da Dr. Ngalungna hanga. Kachi the reporters we aina pau samphanga. Constitutionally mihai sa lala local bodies ping khangache regasang Kwira Khawai Pangshap Mathalak Aina Masing Kwiramana Ji Kachiwivang Chilaga Pangshap Aina Ot Muruji ADCs Li Mathada Makhaye Rakami Wivangna da Hanga Pangshap Mangayar Makhaye Kami Atam Hitaran Kapungwak Grassroots Governance Mathasang Sak Laka Jiaka Kathak Aina Tangda State Sarkarna Bill Ji Lo on Mi Phulungra Kachihi Ukhrul ADC caretaker chairman na hangsanga ADC's Turugwi election masala Leida Khalejila Kathada Shoksani Khala Kachi ADC caretaker chairman Sada Ningkharik Laka da Hanga Executive Council Malayla Rada Kapungwak District Ping Yari Banwi Angayung Shimanki Chihaira da Hangsanga General Elections Rakara Zingumawi Haukupogli Sara Chiaka Shorkarna ADC Elections la General Elections Witili Ngalangda Samiranu Atam Matang Sakluya Ranu Kuchila Dr. Yaron Chong Lungna Hanga Naga political agreement ji Kapan Malayluila Shoi Kasa Darga Salak Haira Kuchi Working Committee of the Naga National Political Groups WCNNPGs na AK Mishra le Hanghaira Naga National Political Groups we Working Committee Convener and Kitovi Zimomi na Thanda India Sarkar we Minganing AK Mishra le Achawantang Dimabuli Samkaphangna Achawantang Special Director of IP AK Mishra Nagaland Ungzangle welcome kasa Pongshokda Naga Naupingna Ningachangji Thaklak Aina Samhanghaura Kachi Jihandalay Kachila Working Committee we press release committee Hangsanga WCNNBG's we agreed position 2017 kum Shoi Saka Haijila Hang Jitheda Ngasanki Kachi grouping li Ngasan Hauda Atam hi Singkwida India Sarkarwi Minganing Pingna Shoi Sakhawai Working Committee Jina Hanga Taxi service Atam Makakla Ngasam Hai Kasaji Aya Tarik Makada Khanithang Ukhrul Deputy Commissioner na Mikushok Khak reference number DC Ukhrul COVID-19 2020 guideline Chui Azingli SOP Mayon Laga Taxi service Tatpai Haura Kachihi Executive Shong Aina Legacia members Psycho Reli Chithei Kamina Kapung Aina Tambak Ray Kasang Arai Chada Kwira Khawai Maramle
Manipur Sarkarna Community Outreach Program Tamenglong le Achawanthang Kwika Haira Jithang Chief Minister N. Biren Singh na Oxygen Plan Bed Hang Phangagaga Hospital Kala Tamenglong Natural Football Ground la Thirkat Kami Haira Tamenglong Aina None District Wivang Regasang Otsin Tumrada Kanila Hopok Mi Haira Tamenglong District Chi Health Wealth Center Sada Sem Khawai Wivang la Kapangkhui Haira the Chief Minister na Hanga Health Center Chili Solar Aina May Atam Kuchida Ling Sagra Kala Tamenglong Aina None District Wivang Health for All Scheme October Tatra Hawi Hapta Kareli Hapok Mi Haura the Hanga Scheme Jiwi Azingli Health Worker Pingna Shimni PB Hypertension Sugar Blood Test Cancer Heart Test Higatata Pasali Maringapha Kalai Rayang Sangmira the Chief Minister na Hanga Prime Minister Modi na Chan Oshati Goho Health Scheme National Pingwivang Semida Dugani Lupa Shapanga Kata Ariji Lupa Hangpanga Ina Sampanga Sagra the Chief Minister na Hangsanga Shongfu Sem Kawai Nalay Shikajin Wivang Ray Gasang Wivang na the Tamenglong na compensation Mukukui hi India with Hochan li Zangra Chiwivang Tamenglong li Ray Sang Haksang Saklagra the Chief Minister Biren Rani Chili Twingashitla Mihaira the Pau Sampanga Chief Minister na Tamenglong li Khawa Chili Joint Tribe Council Mini Secretariat Sem Khawai Wivang Lupa Crore Kutumi Sanction Order la Mihaira the Hanga Chief Minister na Kaimai Railway Station na Rani Gaidin Liu Railway Station the Chief Minister na Ponghaira Chief Minister na Kahang Athichu the Tausem Subdivision Tamenglong District li Rani Gaidin Liu Museum la Semra the Leidalay Maipung Production with Singum Kashine Angrit Ungushung Mayon Haira 2014 Kum Haukupok Production House China Tangkhul Film Industry Malingsang Kangasakli Kamataya Sharuk Kwira Haira Angrit Ungushungwi Ringapa Sada Maipung Office Hamlekong Ukhrul Aya Rani Akakwika Haira Yariwi Kutom Kami Manga Aina Hiran Karakashopna Kuchihi Hangda Ithot Semkasa the Maipung Production wi COO Sema KS Aungshina Rani Chili Hanga Mimau Wivang Aina Production House Project Ngasam Kasa Ka Lehaira Ka Music Video Kani Kushokwiya Kala Maipungwi Kapanga Movie Kanawa Shongzala Rakara October Tadra Hale Shokmi Haura the Hanga Maipung Production Itumi Awo Ayi Kala Ngashanli Panlaga Amu Akala Semkawai Naranda Lay the Hanga Maipung Production with Talk Show Sharum Chila Kare Season Aina Kakane Kupsang Haira Maipung Foundation Youth Football Coaching the Kalem Aina Rungmi the Lay Chili Tam Kukwinao Aka Chikan Kongyak Minerva Academy na Kapangkwi Haira the Hanga Youth Football Coaching Wivang ISL di Kangariawa Hormibom Rivali la Sponsorship Wivang Hosang Haira the Hanga Maipung Production Sanitary Napkins Ukhrul Town wi Ring Anai Girls Hostels Kala Orphanage Homely Yaumi Haira the Hanga Manipur Sarkarna Community Outreach Program Tamenglong li Kasa Apom Chiwi Aina Zilengrong Paudi with former President Athon Apon Maili Ratukhui Laga Kaptat Haisaya Awe Angun Tamenglong District wi Polong Khu Ngalem li Achawantang Samkapangna Tamenglong Headquarter with Polo Ground ni Kasa Sarkar with Rani Akhaliwada Militant Group Akawi Shipai Maku Shukana Ground Chui Gate Pamli Ali Ratukukwina the Hanga Ali Tukukwiji Motor Pungtrada Aka Makai Atamlina the Hanga Militant Group G NSN IMD Pendale Ki Group Lakala Teshin Kukui Malaymana Tukui Kahai Pau Shada Mawansa Kahaya with now Miyara Arai upon minor police li complain Tagasangli NSN IM guarders na kidnap Sahira the Shaya
Ali sataki gji ning ka kashak lehauda yang sang milo kan milo da tha sanga da hanga pauna ka hang tha aka athon upon my aina NSCN IM ning ngatei khangrok aina khamashit khamonova thauda chingum khani ra ka hai alungni a Tamenglong district li khawa aina tangdala ngisherlo gji hi ali kutom khangai naupingna hangra hai kasana kala khi ka shok pai sina gji kakashak lehauda achawan thangwi rani chulila kai khana mawalo gjila leisaya da hanga athon upon my mawansa ka hai hi zilengrong community wiwang saklak ka hai kashman ngasaya kathingun awi phara gukhi mejen long le khuiung laga aya imphal wak postmortem sakwai khuita hawa ocho chiwi video nei dala samphang dalai video jili yang akha tuku khui ji yari kala security wi mangale ku shokna ocho thili maring pha makhamya ku chungkha phongshok ngorok haira athon upon maili tuku khui rek ka kharek yum gathat maramle IPC 364 panda NIA na rakhayang mi khawai po haira DC aina SP le ngalangda suspense sami khawai Tamenglong abolo ground le outreach program kasawe angran angaye sakhame event organizer bing SP DC kla JTC hiping hina mathada mayang kasang kala athumla shok hai ocho jile gazang magazang rakhayang mi khawai kala jilengrong pan khawai pam psycho ruwe aina NSCN IM games khuithui mi khawai po haira khayona pingli mutu khwirang lakha aina tangda la mawan sa ka haya aina awi shimkur ana nganing mi ka haya mi pingli mashun mamirang lakha aina tangda athon upon my way phum jifu mukhui mara kachila hanghaira jaina ngasoda shimkhurli mi ran compensation milo kachila po haira yum gathadli kazang pingchili mutu khui ayen atishuda paran maparang lakha aina tangda Assam Manipur aina Nagaland we Jilengrong pam psycho relief band sara kachila ta haira Manipur State Human Rights Commission lila maram hiwiwang ngakawa haira Chief Minister Secretariat maning akha mork we mangale CSO komkhui kashap komkhui laga sit in protest sara dala ta haira yum kathat chili kazang psycho relief tukhui khawai Home Minister maning akha Prime Minister le online petition la thasangra dala hanga kuki inpi Manipur kala chiwi frontal organization pingna upon maili yum katha chili makhamaya phongshok da mawan satui ka haya we shimkhurli condolence la mi haira kuki inpi Manipur kala chiwi frontal organization pingna ocho chili khangak Maring gapha phongshok da katha gwilungle khayona bingchuli tukhui milo kachila po haira Manipur ngaleili chingri gahai kala khokhasa da masjid da oktirum khawai kasale kathana aman saklak gahai akha shiman haira da kuki inpi Manipur na shikhawam ningai khama phongshok haira lakhawak upon maili yum kathadli pang majang mana da NSCN IM na hangdalai kachi Northeast Live TV wi pau aina samphang dalai Seva hi sangathan wi rani akhasada COVID-19 vaccination drive aya lamlai khono khu Kamjong district li rungmi haira COVID-19 vaccination drive kam relief hi BJP Manipur Pradesh Kisan Morcha wi Vice President Ningringam Kushungna makhok mida sada khalaina Rani chili chambra aina mothe lingkhawai anaula yaumi haira Ningringam kusungna rijum naupingni COVID vaccine kakapwi kapha hangchitheda kapkhing rok ser khawai kasat sang khami aina ngsoda lui khawa ara matailak aina ahang kangkwi khayai lui kathawi magapha maramle hangchitheya kala horticulture farming le ningsang mai khawaila kasat sangmiya Aya ngazin we report atishuda Ukhrul district li COVID positive mi thrada akha samphang lui haira COVID second wave khara hili Ukhrul district li ari rashungda COVID positive samphang ka hai hi aya we thrada akha chichangda thingkha shathurup thumra kashung haira da hanga arishang aina COVID care center li ngaha kasa mi phangale aya discharge sada Ariri Ukhrul district li COVID kagaza mi machine
hang chishada kuthum leida DSO report na juthemia Ukhrul district li aya aina tangda COVID vaccination kap ka hai mi machine thing magada chiko sha phanga hang phanga da mati ka haira Chewing a chili thing magu shakani magada thurugna first dose kap ka haina Kala thing chiko shakatum magada jishad na COVID aritos paida kap ki haira da hanga Singum thrada jishad aina hang mati da mati wi alungli khalai mi machine thing thrada khani shashini hangshini da khani na kap haira Singum hang mati da phanga aina hang phanga da chiko wi alungli khalai machine thing phanga hang chiko da kathumna kaphaira kala chingum hang thuruk aina atum bing tingutum shashini magada thurukna COVID ariji kapki haira da report china hanga latluida ajwi khamataya pawbing nganang rum lushitsa Naka political issue wi parliamentary committee core committee member pingna chan ngazek mapan la hopogli haulo kachi hanghaira Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 ji kathak aina ayen ngasang sakhaulu da Ukhrul ADC caretaker chairman Dr. Yaron Chong lungna state sarkar li po haira Naka political agreement ji kapan malai bila shoi kasa darga salak haira da AK Mishra le hang haira Aji titi pau henang chang haira pau ngana da khlei nutum psycho relate ringa pha kala kham haya jim sho ngsa serano